Tribunal Constitucional mi hinalla allichakamuchkan. Hinaspanmi justicia mañakuqkunapaq churamuchkan jurisdiccional ventanillata. Chaypim escrito ruwasqankuta huk qillqakunatawan cuadernillo niskaman yaykuchiyta atinqaku kikin tribunalman mana rispallanku. Mana qullqillapaqmi kay ruwaykunaqa www.tc.gov.pe lika ukuman yaykuykuspam yanapakuyta tariykunkiman tuta punchaw lliw watantin. Jurisdiccional ventanillaman yaykuykunapaqmi sutiykita hisp'ichinayki, pakaska sutiykitawan, chayllawan yaykuyta atinaykipaq. Sutiykita hisp'ichinaypaqmi DNI niki makillaykipi kanan, internet nentakama qillqanaykipaq. Qillqay tukuskaykipaq hipallanmanmi correo electrónico chayamusunki imayna yaykuyta yachachisunaykipaq. Chaymanta pacham justicia mañakuqkuna trámite ruwanakunata ruwapankuman jurisdiccional ventanillantakama. Huk yanapakuykunatawan tarinapaqmi justicia mañakuqkuna digitalizasqa expedientekunatapas hawayta atinkuman tribunalpi llamkaykuna chuyanchachisqa chawpipi.